Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samoa water, the taste of nature in a bottle. Talafalava Samoa, I'm Jack Ty Laban. For any competition, I'm all about speed, skills, culture, and of course, my Texas. Wa'ualia. O lawin siwa e au wala se te unga tupe mole lumana i manuia. E mole puipuinga tau tupe o lo soifua, mai mawhai o na tauna no atu, mo so se mahua anga i te whina ngalo iai. Samoa Life, le insiua mo tangata nuu o Samoa. We're here to give the opportunity to people for full-time work in New Zealand as a skilled worker, so trades, carpenter, mechanic, or anyone who's successful with the quota. Bawa na kaba, wa bili magay na wa bawa. Kopi banguele kapungia, koperi pen bawa ngai. A Fiame nei loy le Federal Pacific Finance no so mana. Ia fatalo fatu Samoa e tapoina mai mo fa fun mai. Pa ia tu falo tu lang falo pe o le tunu. Pa ia falo malo le fio ngai au le malo. Suyo fono su Sofia. Ia pape foi le tafa todo le tatu faina malo. Ia o tu lang falo pe foi o le tunu. Awale pa ia inga. Pape foi le tapo inga mai malu atu nom tule. Ia ai mai se foi le do o le tunu o tu lang falo pe. Tapo inga kalesia ile no fua pata faita bana fia. Ia papea ia vai na tu oti o tatu. Ia fatalo fatu ia ai mai se foi fa manuia mo le nei vai tau tatu tau no mai ia ile vai aso o le te wila papea na amatai nei le fiafi o le sa ia ai tau walunga ile sto nai ile sa ilia o se la le o Samoa. Ole nei tau talanga o se failunga faalinga faapitoa i fai unga ale kapeneta ua fai i le fetuna inga ma tofina fou mo le tatou kapeneta. O lea ua 25 nei masina talu ona pale mai le tatou whainga maro. Ia pe o tau lalata fo i le o ngā totono o le paia inga o lo whapea o na whanga solo. I le nei vai tau i le toe au se vainga i le sabalinga mai talo na pale mai tatou whainga malo. Ma le wha moe o ana porkalame whapea o na fuafua ma whanga solo. Ia wao fo i o na mata i tu i le anga i luma. Ia poani suinga tala whengai. Ai mai se le taita inga ale lau o le kapeneta. I nisi o ngā luenga e te tau na ave i ai ia le whamuamua. Ia manisi o ngā luenga fou o loo fia turi loa a loo whaanga solo ia le paia inga. O le wingala o le whaamitalanga. Ia o ieni suinga o matawhaioi te tono o kapeneta i le whainumera o i mātou o loo iei nei se futonu. Ua iai ia le whaupoponga o minista e tōrua e sosoani mai malango i le ngā luenga le kapeneta. O le tatou tulafono whawai o lo awanoa ai ia tūlanga po tofi wha minista e se fulu marima o lo winga lea ua mwhai ona wha atoa le nā ia inga i lalo tulafono whawai i le tofi a inga
o minista fo e to lua mo le kapineta. O le whetuna inga o matanga duenga ia mamata whaioi al kapineta e mua no oto ina atu e whapea. O au nei, o le a se e mai ai ia le ati na e o tangata ta whao mai mo mai whafo. O le awhionga i ato e susulu, o lo o whatu mawina pea i le matanga duenga o puna oa whade na atura man sio manga. A ua whaau popo ina iai ia le mata upu tau ele. I le nei whetu una inga po le whaau poponga mo le matanga duenga lea. O vaenga uma o lo o tau aveina ia ele po whanua whaale malo. O lo o iei ia whanua o lo o ilalo nei o le matanga duenga o puna o whaane na atura man sio manga. O le tātou komiti leo ele, o lo o iei le tātou whaalapo tonga o le STEC, ia o lo o iei fo ima le tātou whaalapo tonga o le Samoa Land Corporation po o whanua o le malo. O ia vaenga uma o le ailalo uma o le matanga duenga lea, i le vaenga ale whionga i a Yesusu. O na tātou se e mai ei lea i le whionga i a le atinuu Wayne so ialo. O ia sa tau aveina i a matanga duenga e lua. O le matanga duenga o whaarapa pitonga le malo. Ia whaapea fo ima le tātou whaarapa pitonga pisinisi ala manuia ma le reipa. O le fisuia inga, o lea o le a se e mai le whionga i a le atinuu e tau avetasi. Ia le matanga duenga o whaalapo pitonga ale malo. O lona winga ua awano ai ia le tātou matanga duenga pisinisi ma ala manuia ma leipa. Ma o lea o le a se e atu ia i le whionga ia leo talaki la masitele. O na awano ai lea o le matanga duenga o tina mata maitai a tina e o nuu maanga fisotai. Ia ma o lea uwhitu una ia tu ia i le whionga ia muipola ana rosa. O whaupoponga o Minista Fou, o le Minista o Tupe, ua whapea na whiriwhiri ai le whionga ia lautimu ia, ue le se a fua wa ai. Whatasi ai ma le whaupopo ina atu iai o ngā luenga whaawai taimi. O le Minista Fou lona lua, le whionga ia lau matia manu Ringo Purcell. Mai o le a whatulanga mai le Fou o Ta'alonga, maranga oa mo le soifua ngata o sports and recreation. Ia o le whatulangana na ua iei nei, ia le tātou kapineta, i le whaiuina o le fono o le kapineta i le nei aso, ia ma wao na whasilisila. E amatalia aloa i le aso mua o Kotopa, i le amata atu mai le aso atai au, o le a ngā lulue umai a mata ngā duenga ia ma minista i le whetuna inga e pei o na o folosia ina atu. Greetings and talo palava, Samoa. I wish you a very happy Te Wila week, where we started with the Sunday evening service to commence the celebrations with the choral singing and a prayer service. We will culminate the Te Wila week, as we usually do on Saturday, with the finale of the Miss Samoa. Today, however, I have a special announcement to make for our cabinet. We have reached 25 months since the government came into office, and this is a time to review what we have been able to achieve and to look to the future in the second half of the term that we are now proceeding to.
being mindful of the priorities that we need to address and some of the new developments that we want to put into place. A rearrangement or a reshuffling of the cabinet was determined at the cabinet meeting today of the cabinet members that are currently present, of which there are 13 of us. I also wish to advise that we have 2 additional new ministers to cabinet. The Constitution provides for a cabinet of 15. So the addition of 2 ministers, as determined today, will fulfill that provision under the Constitution. So I wish to advise that some of the changes with the current cabinet members, I shall take over the tourism portfolio. The Honourable Toe Sursulu has, an addition to his Ministry of Natural Resources and Environment, we are making the addition of lands, and especially all the government land holdings, which are the Land Board, which is currently under the Ministry of Natural Resources and the Environment. We have STEC and also Samoa Land Corporation. All these entities will come under one umbrella under the Honourable Toisosulu Cedric Schuster. I wish to advise also that the Honourable Leatinuu Wayne Soialu will retain the Ministry of Public Enterprises. The Ministry of Commerce, Industry and Labour will now be taken over by the Honourable Leotalaki Lamositele. And the Ministry of Women, Community and Social Development will be taken over by the Honourable Mulipola Anarosa Molio. Our 2 additional ministers will be a new Minister of Finance, Lau Timuia Welese Afua Va'ai, and a new minister for a new portfolio, which will be sports and recreation, will be a Fionga Laumatia Manu Ringo Purcell. This is a significant development in the work of Cabinet, especially with the bringing in of 2 new ministers to assist with the work and the collective decision making of our Cabinet. I wish you all a good evening. So forth. Subscribe,